myaka 20 gisagi chakigwa mwaka bwechiribu 2005 abwase kiaro setigwene gonde y'abana siasa bali bakanete referendum ye katiba asekelia batetebuna nigo etabwate bingesegete ebyo byalenge ebyabene asokwegerera oboene bw'omwanyabantu. Raila Odinga, William Ruto, Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi amona abande negati yabali bagechagetie ekiamekyo. Mwancho muligelia muliketo weekly forenge na abakagotwaliganilia oroboti urwasobo ime. Gia ODM. Nekiame kigia chagati kwa mwaka bachi 2005 na barai ao kunanya kusira Raila Odinga, Uhuru Kenyatta, William Ruto, Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Najib Balala, Ababu na Mwamba amana bande. Naundwa, mimi nilikuwa hapo, nilikuwa bungeni na nilikuwa waziri kwa serikali ya Mheshimiwa Kibaki. Hichi chama kutokea mwaka wa 2005 tumejulikana kupigania wananchi. Tumejulikana kama chama ambaye ndio ilileta ugatuzi. Raila Odinga anafuga macho kwa sababu macho iliweza kupata athari alipolazwa na kuweza kufungwa na kujeruhiwa. With us, we admit every dick and harry, even brokers, businessmen are full in our party. It is high time that we started vetting the people who join ODM. Nobody shall shake me, nobody shall intimidate me, nobody shall scare me. I will remain the Babu Namamba who says what he means and he means what he says. Wekera bonoiga ekiame kyo nigo giakorire myaka 20 gesagia chagetigwe. Kurendeli bodo linene ndirina ki ine ajabuno muligerere bw'Ensoko TV. Ninki okukenyorera ekiame kyo ODM ensi y'oburayi ya Raila Odinga. Lakini yetu tukasema tupitishe kwanza alafu turekebishe. Sasa kwa hivyo yeye mwenyewe alikuwa amekubali ya kwamba kuna hitilafu. Leo hii imekuwaje yeye anapinga? Ekiame kyo ODM nigo giachagatigwo mwaka wa 2005 kunegonde y'Abakenya n'abarayi bali bakanete referendum ye katiba yo mwaka uyo asekelia abarayi abo barenga segonde yo basengerete buna ekatiba yo yarenge koretwa nigo etabwate bingese binge byo kwegerera na kubalinda Abakenya n'obwene bwabo. Ekambeni ya referendum yo nigo yabwata chinsemo ibere mbere yarenge kuamerelia nigo yatwe kumanyerero kiri tunda abwa segonde yo yanyata kubagekora wanera nyagosira Raila Odinga bali barenge ko yachotere referendum ya katiba yo nigo yatwe ekemanyerero kiri toke egonde yo yaraitwe na rumura ibwensi bwechinga kyecho nyagosira Emilio Mwai Kibaki. Kuna wengine wakisema ODM haitaenda kwa maandamano ya gazia. ODM ni chama ya watu ambayo tunaitambua kama ODM. Wakati ilikuwa inaundwa, mimi nilikuwa hapo, nilikuwa bungeni na nilikuwa waziri kwa serikali ya Mheshimiwa Kibaki. Bali bayamerete referendum yo inseke manyero keri tunda asobora ibwa nyagosira Raila Odinga nigo babeta babwi asekerenga kya 50 igoro yemya abu asabali baye choterete referendum yo inse yobora ibwa ye oyo kabero mara ibwa ense ya Kenya bwechinga kyecho nyagosira Emilio Mwai Kibaki babwetwe asekerenga kya 42 igoro yemya obo buyo bono nigo bwagereta Abakenya bakamenta kumwancha Raila Odinga amanegonde yaye yamanyakantu na Pentagon koba abayegereri bobo sibole no bwene bwa Kenya obochole bubono nigo bwaetwe sikene na kigima abwase bwatebekanite buna nigo bwalenge obo bwasyaku amano bwene okubugwa we serikali ase referendum yo nigo kwirete omurayi bwense ya Kenya bwechinga kyecho omoske Emilio Mwai Kibaki kubune cabinet yaye na igo etimu ya Orange Movement ikaganio bacholi obonene obuya bakoleke limulioka. Fellow Kenyans, following the results of the referendum, it has become necessary for me, as the President of the Republic, to reorganize my government to make it more cohesive and better able to serve the people of Kenya. Accordingly, in accordance with the powers conferred upon me under the Constitution of Kenya, I have directed that the offices of all ministers and all assistant ministers become vacant. Consequently, the occupants of the said offices cease to hold their respective offices
with the immediate effect. A reconstituted government will be in place within 2 weeks. Ikiama gia ODM nigo kiari gatugo bene omwaka wa 2052 kune coalition party kune na sege kege nige kiama kikyabakana ko bebya mabibere ODM amana ODM Kenya. Ikiama gia ODM nigo gia tigarite kora wana Raila Odinga Musalia Mudavadi amana William Ruto kulende ikiama gia ODM Kenya nigo kia rostigwa na Kalonzo Musyoka amana baraibande bali batanchira ntono baraibuwa ye Raila Odinga. Igaye kiama gia ODM ko bagekana abwase kiama gia ODM gia tigarete insi oburaibwa Raila Odinga Musalia Mudavadi amana William Ruto bono nige kiama kyo kiama choleta Raila Odinga elinda chikomerania nere Mwai Kibaki asobo cholyo bonene bu mwaka wa 2052 abo ase Mwai Kibaki atangase tyoko bomubwi obwane nake bwa meretigo na Raila Odinga amana gonde yaye kolene Mwai Kibaki agatiani gobotuko ikikerete chisegi kuwateka umwaka oyo na kuhirira manyinga y'abantu abange kwiteka ase chisegi ekyo. Nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Kenya kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu unisaidie. Voting went on quite well in a lot of the polling stations across the nation. But when it came to the transmission of the results, that's where the problems, started. And some of them were done at the local level between polling stations and, constituency centers or other regional centers. Chisege chiategete magiga yobochori bu mwaka wa 2052 niko chireta abantu abange boitwana abange gotigarane chingoma chintindi kigima abo ase chiasoeta weka omwaka wa 2053 ekene nake kirete lishirika United Nations komotoma Kofi Annan na imense ya Kenya linda chikogayania ogwetana gati ya Raila Odinga amono muraibu ense ya Kenya Mwai Kibaki okoigwana egati abo babere niko kwagerete serikali ko bagano gatigati Raila Odinga aetweke ng'esege serikali na kwegwa obo prime minister Musalia Mudavadi akegwa obo deputy prime minister 7 akukuwa kuzuri, kulikuwa na vurugu hata sijui kuliendaje, nilijipata niko chini afu kujipata niko chini napata niko na kisu kwa mgongo, si ndio nikajaribu kuingoa lakini haikung'oka. Alafu ile time nilijisikia kujaribu kuamka nasikia miguu haina nguvu. Wakatoa githeri chini na wakanishikilia jiko ya makaa. Waliponichoma wakanikata shingo huku, wakaniwacha kama sijijui na sikuwa najua chochote bila nguo yeyote. So jioni labda askari walikuwa natembea au walikuwa wametolewa, walikuwa nasaidia watu. Wakakuta watu mbogani wamelala, nikakuja kurogotwa na mzee ndani ya nyumba. Siasa 27. In our area kuna mali during that time ilibandikwa jina inaitwa Othaya area na Nyanza area. So kila elections kama elections za 2013 ulikuwa unakuta kama Mkikuyu alikuwa naishi Nyanza area na imefika 2013 1 year to elections walikuwa wanaanza kurelocate. William Ruto amana Musalia Mudavadi nigo batagete kurwanira oburaibu ense ya Kenya omwaka wa 2052 inse kiama gia ODM kolende nigo banyataka bakobua asensema ya mchucho nere Raila Odinga kolende ekero yegetange no bachori bu mwaka wa 2013 William Ruto akerusia se kiama gia ODM akarosia kiama kia URP abo asa tagate koganda na kirakyo kurwanira oburaibu ense ya Kenya omwaka wa 2013 kolende nigo babwatanete na Uhuru Kenyatta abo asaba rosetie ekiama gia TNA ase ayetobo Deputy President. And to appeal to all the supporters of the parties of this coalition not to blink and not to sleep. The journey that we believe, we trust, and we shall work toward ensuring that it is a journey and a new beginning. Coalition ya CORD nigo ya machoreta Raila Odinga kurwanira ekero kyo buraibu ense ya Kenya asaba amerane tinere Uhuru Kenyatta ojo beto mubui asoba chori obu. Rekebisha kwanza alafu tupitishe. Na timu yetu tunasema tupitishe kwanza alafu turekebishe. Na Vision 2030 na kubadilisha Kenya. Hawa watu tuwachane na wao. Sisi tuendeshe, ama wananchi mnasema namna gani? Mnataka tuendelee kugombana na watu ambao hawana kazi? Chini ya katiba mamlaka yako mikononi mwa wananchi.
Kwa hivyo hatuwezi kuamini vikundi vya watu ama kikundi kimoja ikiwa anakaa kwa bunge na kusema tyranny of numbers. Sasa watapata tyranny ya wananchi wa Kenya. Well, we expect him to make a very stable government, a government that will cater for the common mwananchi. Venye tu ningeomba tu Uhuru afanye. Si alisema hizo doza second anga sijui run up. Hizo atupe vijana. Kani mtu kama mimi naenda huko kwa bank ananipea tu nachukua tu karo na hakuna interest. Asobochori bu mwaka bwa 2015 ibiri ikiama gya ODM niko kyalenga se coalition ya NASA. Coalition ya NASA niko yarosetigwe ne byama byoko ya mare serikali buna ODM, Wiper, Ford Kenya, ANC ama nebinde. Raila Odinga nero chole tuko ya merania ne kiama gya Jubilee ikikyara etwe na era Uhuru Kenyatta ama na William Ruto. Aba beta babui asentunde ya kabira na igo NASA ekabe coalition yoko ya mare serikali. Aiga no chisegi chiambete kwateka. Maiga ya Raila Odinga kwa merelia machibu yobacholi obwo. Ikiama gya ODM ama na NASA niko kirete kina aseke gambere kanene mense ya Kenya ile kuamirelia amachibu ayo abwa somo na chebi no monene bwechinga kiecho David Maraga aligetyo mugano monene kobo na chebi no mutangani gutugutera robo choli obonene bu murai bwense ya Kenya asekiria tebete buna ekiombe kyo bocholi ne chimbe mense ya Kenya IBC igia koleta bocholi bo bwasioku no bwekene abwa sarweta matuke 90 elio bocholi oboya bu murai bwense ya Kenya bakolekana. Tofauti inaonekana katika Lamu hii. Sisi hatuongei sana. Sisi sio watu wa matusi. Sisi sio watu wa propaganda. Lakini sisi ni watu ambao tukitoa ahadi, tuatimiza ahadi. Mimi nauliza nyinyi msikae gangari. Msikae gangari na muwe tayari, maneno nasema yule mvumilivu kuna nini? Mvumilivu. Raila Odinga amanegonde yaye ya NASA niko yangete gosoba seke minanekyo asabate betobuna goika amonchoro lya korekane asekyo mbekyo bochori ne chimbe IBC ekikita korekane te na igo Uhuru Kenyatta na Jubilee bakabwo bochori obwo boke. The regime would want to rubber stamp their ill deeds from State House. You have seen that bills have been pushed through the House and they have sought to reduce the publication period. Publication period is very essential in ensuring that there is public participation in a legislative proposal. Pre-publication period is very important in ensuring that there is scrutiny by departmental and parliamentary legislative experts. The work which has been done today by Duale and his troop and assisted by the leadership of Parliament shows us very clearly that this House has decided to clamp up on freedom of speech. Kuwatekana no bochori obukwera na Uhuru Kenyatta gutangasa kabomo bwe nigo lirorocheria negatigwe abwa senasa insi oburai bwa Raila Odinga yaragane tigo gotianirwa kwa Raila Odinga buno murai bwa Kenya ogotianirwa kugwa korekanete asegeti kya Uhuru Park abwa somu akili miguna amotianitie kolende ensema ya barai bana sabuna Kalonzo Musyoka amuna Musalia Mudavadi tebaikiraneteo asegeti kya Uhuru Park abwa sabate batabuna nigo basiekeretwe na banyanyimbo atetinyomba chiabo. I am senior counsel. And that is the highest rank an advocate aspires to. How would I have participated in a mock, illegal, unconstitutional oath? How? I would have disqualified myself. Because lawyers and all of us swear to uphold constitutionalism. Maiga yogotianirwa kwa Raila Odinga asegeti kya Uhuru Park. Raila Odinga amona Uhuru Kenyatta nigo bakwananitie maiga echiboroburu kwaneka kwa mense ya Kenya na kugania buna aba Kenya bonsi babekwe asemese yokora ense ya Kenya. Ikiana nake kiredo muswada OBBI koretu asebunge. Muswada yo oetetugo bwango kolende ekero igetigwe aseke gambere kanene mense ya Kenya ugatugutirwa ware. William Ruto amanegonde yaye yarenge kwa meriri muswada yo OBBI ekarosia egonde yabe korokwa the hustlers wose hustlers nation egonde ya hustlers nation egachekarosia kiama gekoro kwa UDA. Respect all institutions as we are people who respect the rule of law. We must accept and submit ourselves to the rule of law, to our constitution, to all the institutions that have been set up by our constitution, so that the BBI report
all institutions, commissions will implement sections of the report. Ekeregete asobochori bu mwaka wa 2022 ikiame kia ODM niko kiarenge asobochori obwo ase babwataneta monabara ibande na korosia coalition ya rogetu azimio la umoja One Kenya Coalition ase ntunda yende Raila Odinga ni gachoretwe elindaji kuamerania na William Ruto barenga barwaniriria banene asobochori obwo wase serikali ya Uhuru Kenyatta ni kiama gia Jubilee kiarenge kumusira Raila Odinga elinde abu obochori obwo bu mwaka wa 2022 kulende egonde ya Ruto ase coalition yabo ya Kenya Kwanza iganja kwa bakigotangaswa ko baba bui asobochori obwo abo ase Ruto atangasito ko murayo gatano kwensi ya Kenya gwetera asogotera kwaye kwa Hustlers vs Dynasties. Hatutaki vurugu, hatutaki fujo, hatutaki matusi. Tunataka uchaguzi wa amani kwa sababu sisi tunaamini kwa mambo ya demokrasia. Kiama gia ODM imeyegonde azimio la umoja One Kenya Coalition magayoko buwa asobochori bu mwaka wa 2022 nigo yararetie maminche serikali ya Kenya Kwanza no konga kubugima abo atitsikulicha abogoreti gomutwe amagori ebintu gokina nabasabaje nizi bagesokia sobonge elekorobekanira konga kubugima kulinde magayo mwaka yomo omuraibu kiama gia ODM Raila Odinga bakaumira no muraibu ensi ya Kenya William Samoei Ruto abo aseba igwana netekoroisia egonde yabarai obarache kurigereria emechande iyo yaberege kukwanirwa nabasae amanegonde azimio la umoja One Kenya kulendo gotaigwana igoro yoroboti rwanadiko ukagera ogwatanekana gukaba ase egonde azimio la umoja One Kenya na igo ODM igasoa ase serikali abwatansema yabarai kiame kyo baetwe amabaga yoko baba waziri Wycliffe Oparanya Ali Hassan Joho Opiyo Wandayi amana John Mbadi abobare abarai kiama gia ODM abobanyoreta amabaga yoko baba waziri na gosoa ase serikali ya Kenya Kwanza. This structure, we are inside the room. We want to bring those structural changes from within. We are going to do town hall meetings to ensure that we educate the youth in this country and tell them the importance of the broad-based government. We support ile handshake ya Raila na rais wetu Ruto kwa sababu itafanikisha maendeleo. Ase miaka yege 20 ikiama gia ODM kiabere mensi ya Kenya niko kiamanyakanira bune kiama kongo gia upinzani abo ase kiaberege kwegerera bwane bwa manyabanto kolende tikianya koleta burai na korosia serikali nonyana bo niko kiaberege konyora babunge abagabana amana baseneta bange imensi ya Kenya abone kiama ekyo niko giatebere bune niko kibwato boroso buya nande niko kibwate kirenga kiko cha korosia serikali umwaka wa 2025 na gotiana buna tikeri cha koba asensemo ya upinzani naende katika Kenya. Chama hii ODM ndio imeleta demokrasia katika Kenya. Kuna safari pahali nchi ilitoka. Hii nchi kulikuwa hakuna hata freedom of speech. Hii nchi kulikuwa hakuna hata kuweza kuzungumza ama kuwe na njia yoyote hata vyombo vya habari. Hakuna siku tena ODM itakaa nje ya serikali ya Kenya. Ikifika 2027 serikali ni ODM. Sisi tumejipanga, tutahakikisha ya kwamba ODM is going to form the next government or they will be part of the next government. Ase miaka yige 20 kiama gia ODM kiaberege ko ba sensi ya Kenya Raila Amolo Odinga Nairobi romuraibu kiama ekyo kulenda gwikiraso kwa kwaye bonoiga nige kiama kigia tigirwe asa maboko ya Oburu Oginga oyuetwe oboraibu kiama ekyo ntenenera Simbarati buno mokonyi bomuraibu kiama ekyo Abdulsamad Serif Nasir Nairobi no mokonyi bu kiama ekyo Senator Sosi Nairobi no mokonyi bomuraibu kiama ekyo Edwin Sifuna buno secretary general osomoli kiama nene bu kiama ekyo Timothy Bosire buno mugachyo manene bwekiamekyo Gladys Wanga nera nigatigira ro buna omonyakerogo bwekiamekyo. Kama chama cha ODM tunasherehekea chama cha chungwa kuzaliwa. Leo tuko hapa tarehe 8, 9, 10, 11 na 12 tutakuwa kule Mombasa. Na nitauliza watu wajitokeze wote tusherehekee miaka 20 ya chama. God, the NEC has designated the Senator of Siaya County, Honorable Dr. Oburu Odinga, to be the acting party leader until the time that the top party organs will meet and elect a substantive party leader to fit in the big shoes
that have been left by our leader. Bono ni getigarita sabra ibe kiamekyo kwene kebuna ikiamekyo ngotigara kireko be kiamekongu asa chinsemo chionsi echekonya kerege kongu buna Nyanza, Western, Nairobi, North Eastern Coast amana chinsemo chinde inkoripoteria Ensoko TV asoro boti origorwa bene kurwasi county ya Kisii Reteriane Wycliffe Orenge.